Prije svega hvala. Ja bih se sad zahvalio momcima koji su dali sve od sebe i baš kao što ste rekli, loše smo odigrali prvo kolo protiv njih, ali sad smo se bolje spremili i ja mislim da smo pokazali da smo se dobro spremili za njih. Oni su odlična ekipa i mislim da je naš napad malo zaštekao u prvo poluvrijeme, ali dobro je, vratili smo se. Da, Rade je prije svega moj reprezentativni kolega, ja sam znao da je on ozbiljan i dobar golman, tako da očekivalo se da će on braniti tako, jer zna Vardar i uvijek je branio dobro protiv Vardara. Idemo dalje, jedna po jedna.